Yes, bakunzi b'u Rwanda TV One tuvuga ati igitondo ciza, igitondo cy'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV One. Tugusuza abadukurikirana bari hirya no hino mu turere dutandukanye tw'igihugu cacu cy'u Rwanda. Hari abadukurikirana bari mu karere ka Musanze, mu karere ka Burera, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Gisagara, mu karere ka Huye n'utundi turere dutandukanye tw'intara y'Amajyepfo. Hari abadukurikirana bari mu ntara y'Uburengerazuba, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Uburasirazuba, hari abadukurikirana bari mu mujyi wa Kigali. Tuvuga ati amahoro y'Imana nabane namwe. Muri aka tugiye kugezaho amakuru y'imikino by'umwihariko tuzibanda muri World Cup Qualified, aho amakipe yari yakomeje kuri uyu mugoroba. Tubaza kubabwira kandi muri UEFA Champions League y'abagore ndetse na International Friendly Games, imikino naho ikaba yakomeje kuri uyu mugoroba. Tubaza kubabwira uburyo byaraye birangiye. Tuyete nyamuneka mudukorere subscribe, share ndetse na comment, like kugira ngo u Rwanda TV One rukomeze kwaguka, kugira ngo rukomeze kugezaho amakuru nyayo kandi yizewe. Uko twabibabwiye rero mu ntangiriro z'incamake, turaza guhera muri CAF muri World Cup Qualified, aho amakipe ejo yarakomeje. Ikipe ya Guatemala yatsinze ibitego 3 kuri kimwe ikipe ya Suriname. Ikipe ya Panama nayo kwisenyera ibitego 3 ku busa ikipe ya El Salvador. Mu itsinda rya mbere, itsinda rya kabiri ikipe ya Jamaica nayo kunganya ubusa ku busa n'ikipe ya Colacho nayo. Ikipe ya Trinidad and Tobago nayo yari gutsinda ibitego 2 kuri kimwe ikipe ya Bermuda. Mu itsinda rya gatatu ikipe ya Costa Rica nayo yari kunganya ubusa ku busa n'ikipe ya Honduras. Mu itsinda rya gatatu nanone ikipe ya Haiti yari gutsinda ibitego 2 ku busa Nicaragua. Mu itsinda rya F Royals yari gutsindwa na Vietnam ibitego 2 ku busa. Nkuko twabibabwiye rero muri International Friendly Games, imikino yakomezaga ku uyu mugoroba. Ikipe ya Antigua yaje kunganya na Antigua and Bermuda yaje gutsindwa ibitego 4 kuri kimwe na Guyana. Ikipe ya Dominican Republic yaje kunganya ubusa kusa na Martinique. Ikipe ya Osete yaje kongera kwisengera ikipe ibitego 5 kuri kimwe ikipe ya Uruguay. Colombia nayo itsindwa ibitego 3 ku busa ya Australia. Ecuador itsinda ibitego 2 ku busa bwa New Zealand. Mexique nayo itsindwa ibitego 2 kuri kimwe na Paraguay. Venezuela nayo itsindwa ibitego 2 ku busa na Canada. Nguko twabibabwiye rero ejo imikino yakomezaga muri Champions League y'abagore. Ikipe ya Juventus de Turin yanganya n'ikipe ya Lyon ibitego 3. Wolfsburg Women Football Club na Manchester United Women Football Club, Wolfsburg itsinda ibitego 5 kuri 2. Arsenal nayo iza kwisenyera ibitego 2 kuri kimwe Real Madrid mu gihugu ca Spain Women Football Club. Paris Women Football Club itsinda ibitego 2 ku busa Benfica Women Football Club. Ikipe ya Valencia Women Football Club yatsinze AC Kine St Petersburg ibitego 2 kuri 2. Aho rwose yari imikino ishamaje, imikino yari imeze neza muri UEFA Champions League y'abagore, aho abagore rwose nabo bari bishimiye uburyo UEFA Champions League yari ikomeje kurimbanya hagati yabo. Uko rwose twakomeje kubibabwira rwose mu gihugu cya Uganda muri Premier League naho imikino yakomezaga kuri uyu mugoroba, aho Kalivari yatsinzwe na UPDF igitego 1 ku busa. Kadafi nayo itsindwa na Police Uganda Football Club ibitego 2 ku busa. Naho mu gihugu cya Uganda rwose amakipe naho akaba akomeje ahataniye igikombe cyo mu gihugu cya Uganda. Uko twabibabwiye tuzakomeza kubagezaho amakuru y'imikino rwose yizewe nkuko twabibabwiye. Mu gihugu cya Uganda amakipe uburyo ahagaze ku rutonde rwa shampiyona, ikipe ya Uganda Police ari ya mbere n'amanota 18. Ikipe ya kabiri KCCA FC ifite amanota 11. Sevilla nayo ikaba ifite Villa Sport Club ifite amanota 10 kabiri ya gatatu. Gaddafi FC nayo ifite amanota 10 kabiri ya kane. Bill FC nayo kabiri ya gatanu ifite amanota 10 nayo.
Buhimamba United nayo se ikaba ifite amanota 9 kabari ya gatandatu. Yula Football Club kabari ya karindwi ifite amanota 8 nayo. Express Football Club nayo ni ya 8 ifite amanota 8. Lugazi Football Club ni ya 9 ifite amanota 8 nayo. Kitala Football Club ni ya 10 ifite amanota 7. Vipers Cercle Sportif nayo ni ya 11 ifite amanota 6. Neke FC ni ya 12 ifite amanota 6 nayo. UPDF kipe y'igisirikare cya Uganda nayo ni ya 13 ifite amanota 6. Malone FC ifite amanota 514. Mbalala City ni ya 15 ifite amanota 2 nayo. Ikipe ya nyuma rwose ni Carnival ifite inota rimwe ya 16. Nshuti bakunzi b'u Rwanda TV1 rero turikubaye ati nyaboneka mudukorere subscribe, mukora share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. U Rwanda TV1 rukomeze kubagezaho amakuru nyayo kandi yizewe, amakuru afite ico ya bungura kugira ngo mumenye ibiri hirya no hino mu Rwanda ndetse n'ibiri hirya no hino ku isi, aho umuyoboro w'u Rwanda TV1 ari umuyoboro wizewe kandi nyawo. Uko twabibabwiye rero mudukomeze mukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 dukomeze kwaguka. Turabakunda cyane kandi mugire umunsi mwiza.